Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. E tā wale mai o le leo seo le a avea mau sui fifilia mo lau saufanga i nupi wha. O le tu langa i whaingo fia i nupi wha na whaasafua lau saufanga ma whaamanianga mai nupi wha. Mo e pe le mama mai ati oi. Asa suwane se ofisa nupi wha la tāne. Te wala au mai le ono wha walu o o. Tāwhalawa Samoa, I'm Jack Ty Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my tactics. Wa'ua leo. Siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua, mai mawhai o na tauna no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Feel my nei loyal Federal Pacific Finance no so mana onga tau tupe ba serving Samoa's fund. Ready for the Holy Spirit. Roma tu kwa iai. Cha ele wino tangata pe fa ia no mola ufi. Ma tu lava ni mele o ma. Wa le tu salo ma tu Faatauina le anto to ma ufi. Fi mai ale lo ma ia so mai ni ta ko i. Me se fo le fa mo ni as. Na ia i le umo i le whaasensiri no rovi. Kura raba ia Yesu. Amen. Se upu me le fiong pa ia le atua te ina i tātou mātou whong whare hanga ni whamoe. Whiwhilia mai tusi o whaila unga mta o so tasi a o le whau koeona. Pa whonga o te Faatauina. O le tae ao, i e lu ai au saitu. O foi le mapulo lima i le fiafi. O wā i te le loa po le whea e manuia. O le nei, po le nā. Pēnga tusa o na le lei o ia mea lua. Bible reading this morning is taken from the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 6. Plant your seed in the morning and keep busy all afternoon. For you do not know if profit will come from one activity or another, or maybe both. If I want to be a mele atua, God bless us with the reading of His Holy Bible. I'll say, te au whale hanga mai le atua mō tātou, nei wha moe moe. O le autua mā whauwhaunga whāpea. Ia songa ma le whātua tua. Ia songa ma le whātua tua. I have chosen as a theme for this sermon, be innovative with faith. Be innovative with faith. Our Bible reading this morning reminds us that as innovative and as creative as we can be, it is God who gives
who gives life to everything we plant. When we plant a seed, we have no idea what happens to it in the process leading up to its harvest. We may have scientific knowledge as to the normal process, but we cannot and we can never see what is actually happening 24/7. And we have no control over such. So while the farmer is getting occupied somewhere else, God is slowly giving life to the planted seed. And this is the message of the gospel for us this morning. God's miracles are in the simple things we ignore. In our quest for perfection, we often neglect the basic fact that only God gives life. We harvest what we sow because of God who makes it grow. Yeso songa ma le Faatauina. Nita au tato whaalongolongo I upu ata mai, ale whaila unga e pedi. Olo o whamanatu mai ai, I so se tangata, mai se fo yelo whai Faatauina. O le ala vale masau le tangata, I ni ona to mai, ma se olo feeling nga. Na o le atua lava, na te abatu le olo I mea unga. Iei le mea ngata e ma alosi, ma le loa o le tangata. We have our limitations. Our tala, o le mea na ale atua. Ma se ta iala le lei mo so se tangata ngalue, e meise la wafoi le au whai Faatauina. I olo songa masama le ngole, au wa e te lei loa. E mea e ala mai ai o manuia. O fatu e te luluina, te lei loa le mea tuku wai. Whaasino mai le poto I so tangata ngalue, o le vā mai le teimi e te lulu wai, ma le teimi e sele o le mea lea e patino I le atua. Lei se maalosi po se mana whai vāwenga I le whai Faatauina, e tupu ai ma fua mai le fatu o luluina, mea e patino I le atua. A wana o le atua, na te abatu ma le ese le ola I mea lea. Ma whiau leo tara le lei mo tātou uma, e au soe, le ngata mō le mtanga aluenga, ma le paanga, mai se foi mo tau le au whai Faatauina. Se winga tāu o tele le tino o songa, te pue a tina I tau Faatauina I wha au sofia ai le mona fia ngā mui o tātou tangata. Se mea matua tāu o foi le ma e mae ma le ora whili ngā o tātou e au ngā mui. A ia whaia mea uma, ma le whātua, ma le whaalangolango I le atua. Wana o le atua le whaakongai o le olo, a te abatu, le olo I mea uma. Na o ia foi le whaakongai o ia maraka. Manu ia tele le whaamoe o ne yasu, ono Yesu. Amen. Ele ne uma, o ia Yesu, a fatati. Let us pray. Tātou wifo te tālo le tua. Tua sili e se. Tua le tamā le alo, ma le ngākasa. Le tua la u fio le whaakongai o le ola, ma le mungia ma lawa I le nalora.
Mātou o le whai manuia le nei tai fōu mai whanunga o pō o mawai. Sa mātou moe mo le mātou le loa o whea anga iai le mātou o nei tai fōu sa sangi whiwhia mai le mtanga wenga ma le paanga le whi o me lātou uma. Le maisi fōu le mātou tina te tai o le tū. O whainga wenga whai Faatauina mātou mafuta i nei tai. I lau whiu. Fufa ali o lo tau singa ma le leo ngai le wai se fu o lo whanau. Te tōnfo o lo manuia le lau tele o lo utunu. E wilava mātou ti loa. E nisi o whia ngai whaingutaa le nita ea. A le lau tele o mātou te ki tōna. O lo whasalafa lo lofa ma lo wanga le lei mo i mātou. Ia lau whio no le lei whanau moe. So i fua songa sa i ili o tangata. Ia wā tina e manuia ai o utunu. Mātou e ia lau whio, lau tūspa ia o mātou whanonga fo i ia i leita ea. Whamanatu pēr moi mātou. Ia mātou a tia e sonsonga, whili ngā tia e. Ia sili fo ia mātou whātua tua, whanonga lama atu i lau whio. Manuia ai ngā wenga o mātou. Whaftai ngā wenga le ngā ia so ai mai pēr mātou vai mai le atu toa. Whaftai si o no whaatanga o sa ia lawa e so fuo lo pelo Yesu Christ. Tō mio lai nai mātou tangata sala. E e tū mau lau whio li ingo, e whaamanu e whaftai rea no. Mātou ai oi lau whio manu te whaamau lau, mātou tauti, mātou lau o tangata le ato atoa wanga sala i mātou uma. Mātou ai oi leile i iese e lofa, whaamanalu i mātou uma mi whaamau. Ala i toto Yesu Christ o mātou li. Leita au mātou manatua i mātou tātou. Tō tele lau whanau ko ngā tia i so se tafo Samoa. Mai tū e se o le lalurang. Me se lawa i lātou a whie i taua ma whewaiwa e i. Kule so o whai i stangata. Wa whianga i whalau wha ngā tūro i whalau tu whako se. Ngā tūro whato to i mai. Ala i se ti ngā ko ngā whengai mo lau whakau. Ia tō ala vea, watu e lau whio le while e mui o rātou roto o whamanuia se mātou tunu, nei aso i tā vea tu i whiau ngā koe. Mātou ofo i nātu i lau whio nei whamoi moi, o lau whio lawa e anto toa e, tau mwhainga uma anau whanau. Whamanuia lau whio, te tai se mātou whanau. O ono paharimia, ka paleta, ia whakae whurutanga koe mai sese. Rātou umaro tō whasao wānu ia e tunu. Whamanuia le FAO, ona whaururunga, ia manisi whalapa tō. Ia oro tō whasao wā whanu koe me yasu. Whamanuia leu wālue leu whai Faatauina, tuku maola, whatamau ai ngaina, nau whio. Ia ngā wenga o lātou tau whai iai. Angare lei mai nau whio tausi ma leo i mātou uma. Ia tau o manu mea umar whaamoi moe o porkalame e pia tāka nei. Ia whaasisi mea na pere i ingo la whiu. E sio mātou te tālo. Ai ano ai te tālo mo onga o le loto o le tangata lawa ia. Ia whaia ia i lo whingālo. Ia lawa i le suafo i Yesu Christ. O le mātou o lii, o le mātou whaawa. Amen. Ya, lihat juga, saya tadi yang semua pakai itu for minta yau, manatu yang lihat sudah lihat cua mana sifat ya wai panggung nol tatu panggung nias mantu cal ya salam kupuinnya cua tofa walau film ayai mau cincin lagi keli. We are now coming to the main address of today's event. And it's my great pleasure to invite the Honorable Prime Minister of Samoa to address us on today's event. Ia tiang dah jadi berfaruan, kita bercuai lalu kau berpartai parli, promotif be, ia mulu seorang awalnya partai. Silau sungai yang cai saminga. Fio le suilo le FAO
Ia afia tatou paaga mo le atina e o Samoa e mise le mamalu o le au whewhakau. Afia o le mamalu o Samoa o afia potu. Mo le mawina nei whaamoemoe le so. Ia o te manatu o le au mai a o te asam whaina. Wala tatou pātapuia mo le tatou tua. O le mataisau o le fofuanga o le sisi mai lapa le pau. Se ho e pe ona mori ai e na ona ni tai au le sume fa fenanga ya reverend tupu au una matatia ai o te fatro ni tai au i le manata we o sauma a fe pot mai ya io to fe no to langi o e tu falanga no mo pa ia fa malo ya ia wa pule tu mo i tu au mala tau ai na tai na ya mese famemanu o pa ia i aina ai ua tatou poto mai ona le famemo sarupe e pe o le fatala o tatou wharapotonga susuenga whasainisa Samoa ma ua lunguna ai le ngana whanga e tia ua o le so o le aso mo le marketi no Koko Samoa o le Samoa Koko Market Day. E mautua lava ma anoa le tala anua le Koko i Samoa. Ma e o ai le tausanga e awhi vakusilau ki na ufu tātou no le Koko i nau e ele matamofia se tātou katunu. Ma i nā tausanga e tere o mawai ua avea ai le Koko Samoa se vaina tāua o le tātou wanganu. E le ngata o se matai ai tāua e fia tāu mawhai o tātou atunu. A o se aranga manuia i le tau se reni e tō manga e tō tele o aina i Samoa. O le Koko se tasi o fua o whae le reanga sa tele na whaunga aina ai halo na whanau tau sanga o mawhai. Sa tau tua ai fōi a inga nungu mai Palesia ma o te tonu fō. O le e lana mai i le awhia nisi o le manu o le tunu. Sa tupunga mai o rato o langa manuia mai le Koko Samoa. O le whatukula ia la ma le rei o le Faatauina o tonga Koko ma le whausia ino a wanoa e whapisi isi ai le Koko. O le amatua sosoni tele le tamawa ino Samoa. Awa e mawai a wanoa whainga wenga tātou tangata. Malango ng suai ia tina e wa ina nuu ng tātou tunu. O le autu o le mea se whalau loa. Fausia wanoa whapisilisi mai metotia fōu ma tinae o le Koko. Mai o lo sosoro le lei ma le vainga tau lai lau tele o le toe whaaleia lea ma le whalau tele ina o ala manuia e maua mai i le Koko Samoa. Ai o so se atina e lava e nau ia le lei. E iei fōi o le whakitau sa mai tau ina le tau te tele sa whenai na Koko Samoa i taimi o tuana. Ma o nāru i tau e au fia ai le suisuia i o le tau e whatau ai le Koko i maketi o a fianga o suinga o le tau whaamai o le Koko ma le suisuia i o mana onga o tangata whatau. O ia lui tau sa avea mana e vai ai ga tina ina o le Koko Samoa. Ia e pita ua manatu ma teletonu i tātou whalako tonga o susuenga whasainis. E tele masili atu te mawainga ma o mai Koko le a whaonga ina usi ai nisi o loa e sili atu o le tau. E whaonga ai le to mai o mea tutia fōu ma le whaateko malosi. O le aungaru o le nosia ina o loa fōu mai Koko. O le atoe le lei ai le maketi o le Koko Samoa ma mautino ai tona ora le lei whaa o pia. Ua tātou whatasi mai le so ma le manatu tasi. Ina ia tātou maua ni me tutia fōu mo le atina ino le Koko. Ia tātou maua le ngāru e whatasi
ai le ngata i lea ia saʻiliʻili ia uala e whiriu ina ai pawhitauri ma le tau o Koko e a mea maapanoa e a putisiri o ngā maani takanua. O le nei whanua moe ua whatitau mo e o lo ina ma atina ina Koko Samoa e o mai whatasi tala noa ma fitu whae i a wala to e whaalaola ma whaarebe ai le tamau aina e afua mai i le Koko Samoa. Ma o te whamalusi ai watu ia i tato uma ua awhia mai mo i mawina le nei whanua moe e le so ina ia matua sa ili ni metutia fo sa ili ni whaina paanga ma ia whasoa le tumai. Awane i tuua le nei apana e ani e ia whaungati tau o wana whanelea o le atina ina o le Koko Samoa. Ona whata e leo sa mata whamitaranga ia whamilia le tua tau mango le nei aso ua whapito mo le marketina o le Koko Samoa. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the highly anticipated Koko Market Day. It fills us with great joy and excitement to see so many individuals gathered here today as we celebrate a vital aspect of Samoan heritage, the Koko. Koko has a long and rich history in Samoa, tracing its roots back to the 1800s when it was first introduced to our beautiful islands. Over the years, it has become an integral part of our culture, not only as a source of sustenance, but also as a means of income for countless local households. The thriving cocoa industry has played a significant role in bolstering the economy of Samoa, providing employment opportunities, and supporting sustainable development. Today's theme, creating business opportunities through innovation and development, aligns with our collective vision of revitalizing and expanding the cocoa industry in Samoa. We acknowledge the challenges that this sector has faced in recent times, with fluctuations in market prices, climate change impacts, and changing consumer preferences. However, we firmly believe that through innovation, creativity, and collaboration, we can rejuvenate the cocoa market, ensuring its long-term sustainability. We have gathered here today with a shared purpose to explore innovative ideas, collaborate, and seek ways to turn challenges into opportunities. This event serves as a platform for all stakeholders, farmers, researchers, entrepreneurs, policymakers, and investors to come together and collectively contribute to the revival of the cocoa industry in Samoa. I encourage each and every one of you here today to actively engage in discussions, knowledge sharing, and networking. Let us seize this opportunity to exchange ideas, forge new partnerships, and inspire one another through our collective passion for cocoa. Together we can create a roadmap for a thriving cocoa industry that not only benefits local households, but also contributes to our beloved Samoa's economic growth. So let today be a call to action, a call to revive the cocoa industry in Samoa through innovation, and a renewed sense of purpose. Together we can build a brighter future filled with vast business opportunities and sustainable growth. Thank you, and let us commemorate our journey towards a reinvigorated cocoa market day for May.
le fiona ta tanga malo ya ole pe yo si fia ya o fa aso ya tama ta salve sistemi no tumi ya ta mia ai ma ta taro ya no fe tua ma fo ai malo si tino ma na ko kau ya awala ta tino tama sabo to yes we are coming to the remarks from Madam Yao. I think there is a video presentation that you need to do that before then. However, the Honorable Prime Minister may have delayed attending the Parliament session. So I now ask all of us to come forward. We're going to have a photo shot now. Okay. Ya, fakta oleh tôi sẽ sao luôn buat dia macam bayang ada ada film mesin kalau langsung tu pair dia tak cukup bermoi. So before we proceed, we are now playing the video before Madam. Okay. Sorry for this confusion, but we're now call upon Madam Yang for your remarks. Fakta. Honourable Prime Minister, government representatives, members of the diplomatic corps, development partners, our very valuable farmers and members of media, ladies and gentlemen, very good morning to you all. I'm deeply honoured to be here at the Samoa Koko Market Day, celebrating Samoa Koko tradition and innovation. Thanks to Samoa government and the Scientific Research Organization of Samoa, STROS, for organizing this event. It is with immense pride that I acknowledge that Samoa, along with the other 6 Pacific nations, has chosen to join FAO's global action on green development of special agricultural products. One country, one priority product, in short, OCOP initiative. Under this initiative, each country identifies a high potential commodity crop and works efforts and resources to develop its entire value chain. In this context, Samoa has taken a significant step by choosing cocoa as its priority products. As Her Excellency Prime Minister mentioned, cocoa is not merely a crop. It represents livelihood, tradition, and potential for economic growth. It brings generations, connects communities, and enriches the very fabric of Samoa culture. The humid and warm climate provide the perfect environment in Samoa to create premium quality cocoa. Samoa, by prioritizing cocoa, is acknowledging that it has the capacity to be a leader in the global cocoa industry, while also ensuring its own food security. FAO's One Country, One Priority Products initiative, launched by FAO Director General Dr. Chu Dong-yu, aims on promoting at global, regional, and local levels the special agricultural products with unique qualities and special characteristics that can contribute to the transformation to more efficient, inclusive, resilient, and sustainable agricultural food systems for better production, better nutrition, and better environment, a better life leaving no one behind. As part of the OCOP initiative, we also recognize the permanent significance of capacity building across the entire value chain in the cocoa industry here in Samoa. Through targeted capacity building efforts, we aim to empower Samoa coconut industry, the cocoa industry, foster innovation, and create a more resilient, vibrant cocoa value chain. FAO is committed to supporting
and inspiration for future achievements. I thank you for your attention. I look forward to the day of the fruitful discussions, collaborations, competitions, and partnerships here at the Koko Market Day today. Faatauina, may the future of Samoa Koko shine brighter than ever. Thank you very much. Thank you, Madam Yama. We pray to the Lord to give you strength as you lead and open up your wallet for our cocoa farmers and our agribusiness entrepreneurs. And give us more fun, especially to the thrush. Thank you, Madam Yama. We're now coming to our photo session prior to the departure of our PM for the Parliament session. Mole ia e valawatu ia tatou ngai mai manei whakasanghapi. Ya, rela aku, ia boleh ko postal ya me tua ya. Remain seated while we face this way for our photo session. Thank you. Ready? I see you hold up and pull it out. 1, 2, 3. That's it. 1, 2, 3. One, two, three. It is the bank. Ya, Pak Malu saya itu wakil saya nanti Pak Malu satu kelami oleh seminario ya Pak Hari nanti waktu tifam ya ona soalnya satu mau orang biasa ya Pak Jawa satu na awalnya Koko ya orang tu le orang ada tu ya seti mai ya wai o tatu re act mai tatu video ya nampak semua yang tatu pokalan. Now coming to the video presentation by FAO.
On that note, I ask my colleagues at FAO if you can start our video presentation now. Thank you. Samoa is a stunning archipelago of islands, known as the cradle of Polynesia. Samoa's landscape ranges from mountains formed by volcanic eruptions to tropical rainforests and turquoise waters hosting coral reefs. Located near the equator, the climate here is ideal for cultivating cocoa, known as Koko Samoa. Ia o au kini tāwai, o au te tōni o tā, ia o le mato tunga kokoni. Ia le whangaloina ia matua, o le amitanga leo le tunga ko. O le mepi sikini tā hoa le au koko Samoa, o le taste, o flavor. O le ele maua i sia tunu, o tofo i koko i sia tunu, la te le maua le flavor le pe o le kako koko Samoa. Lea nani mo mea le tele o atunu, e le o ona ia mese o lea o ngā fo i o koko i so le formaro o i sina tā o le tatu. Samoa is a member of the United Nations Food and Agriculture Organization's initiative called One Country, One Priority Product, or OCOP. OCOP promotes special agricultural products with unique qualities, while contributing to sustainable food systems, leading to improved nutrition, better production, a clean environment, and a better life for farmers. OCOP is FAO's corporate flagship initiative, launched by FAO Director General Dr. Chudong last year. The purpose of this initiative is to support member states to accelerate the transformation of agri-food system, with a particular focus on the development of the value chain of some priority products or special agriculture products. Samoa selected cocoa as its OCOP product. Samoan cocoa trees can be planted alongside other tropical crops, maximizing land use for farmers. Cocoa beans were brought to these islands in the late 19th century and are now part of the Samoan traditional diet and a valuable economic resource. We believe we have the best cocoa in the world. There's so many other crops, but we pick cocoa or salmon cocoa because it's a drink that we've been having all our lives. Cocoa beans are roasted on a hot metal plate over an open fire, and the husks are discarded. The worn beans are then transferred onto a wood or metal mortar, where they're ground to a liquid paste known as coco's malu. Samoan cocoa has health benefits. It can improve cardiovascular health with high levels of flavonols, which have antioxidant and anti-inflammatory properties. The government is working to promote healthier native foods. Before the import goods come in, we have so much of our own traditional food, our own traditional plant, the herbals and all that we have. It's a matter of putting it back again to the people. The OCOP initiative works with governments as an entry point to transform food systems in production, storage, processing, and market developments of its special agri-products. If we can look at training, overseas training, that will help us to grow our skills in the area of product development and product processing. Technology is another challenge for us. Samoan cocoa is enjoyed by families across the islands as a delicious drink and ingredient in local dishes. Well, we have some Samoa breakfast by Samoa tea. Tanaka Samoa, we Faatauina le Koko tono lo wine. Faamaso. I whaino tawa. Tupe Faatauina me kofe la tea. OCOP works with member states to build partnerships with investors and research institutes. The initiative promotes sustainable technology,
and alongside FAO, works to identify needed investment. The One Country, One Priority Product Initiative will contribute to Samoa's green agriculture and food supply chain and promote secure livelihoods and good health for families across Samoa. Yeah, but thank you, FAO, for that very nice video presentation. We're now coming to our success stories, and I hope Faatauina o leo tātou taunu mai ia tātou mo wau mo tu o le so ia o nisi po i o tamari i o tātou tunu ia o le whapea o na whamanu i na ele ngātai samu nei i la ngā lue una wai i le atina ina o le koko i le whapea po i atu mau leo te kifia e parawatu i le tawhai anu tara sa ena i nei mang saya kita stories of love Papua. Kalau kau kalangan ada lah, jadi kau kalangan mai pusing apa ni bising. Deh, kalau wah kamu kalangan ada lah, ya fuam mai ya dah love Papua, memang kuai mai amakam. Wah bukan kamu memang ini kamu panang mana boleh. Oleh amakam ni meo kau ngapo, jadi kau mungkin, orang kuat fengkang. Oleh makwa memang malam kini Koko Samoa mengenai stikos kata Koko kau fengat dengan mereka kini dua feni di polokan di stikos dela wo ngingo isi di stikos tu mai do ya takut dela Koko takut wo feni kalau mengaku masanya lah Koko mengaku dia dia asal puluhan Koko dia mengaku pun aku kaya Koko ikon buat dia dia mengaku. Al kami pun nggak ada nggak. Koko siapa orang mai itu lupa nggak. Dia Koko ya. Sa faman dia konsep famus. Kenapa tadi? Mulai kau Koko lalu kau dia tanah Koko dia pilih Koko. Bayi fakam. Si fuor Koko dia mau dia fuor Koko dia. Pengasuh semua mana lalu. Orang memang muak tapi kalau nak faham, kau mau oleh biasa mereka waya ulah kau dia suri. Saya ni nak kau ingat kasih buat 2 o'clock, 1 week 2 o'clock. Kau mau kau saat kau yang mentang, ini kau faham, kau yang kau. Orang kau sih cepat, aku berkau. Memang masa mereka molak kau lewat, pakai kah? Performa yang baik ni orang apa? Dia semua pusat dari situ. Tak boleh bawa tu ya semua wow. Aku mai kau ini le molak. Aku mau buat mai aku nak buat. Mau buat buat ini. Kau ini le dapat polak kan? Dengan pula lari siapa ni Koko, dengan lain nama aku orang, pak mo, oleh lah festival, orang mo berfikir kalau kali orang,
il fa so longa man fa ngale no local estitos ela sa ko la ya ora ko le wa la ko ora ko porque le da un poco la no va bene che le lo ma io poco estitos no memoria ano le va bene e pepe ma ko le leio io ko o le leio fa ko la po che fa po poi le leio fa ko a luai fo i perché le io variety se venio ko Samoa o ko fa ko la ko fe lo ma ko ni ko sa umana i uma ko la pe wo mangora ko mango fe lo yo no mango ni e fa ngoi si o la mo mai mango lai ki ko mai ole fanga so lo mala o le ngata ko le ro ku fa asa ko mo fa ko sa o una ma le na le ka ko ama ko mai le ko fa mi le fa mi ni ma sa fa yo so ya kan pa wa me ka mo ko una ka ko sa ele ko ya fa fi ka ni ko mai ko e ko e hola le e ko ke la ma la awol ko ai ni la ya ta ka mo fa wa na pe ke ni lo ko fa ma anga o le so ka ko ka ye i lo fi so fa fa ke le lo ka me fa ma i me na ka si le ko sa fa sa ba ku ya fo ni ta ko ya ka ki mo fa pe ya le ko o le be la o ko ala ko sa o wa ko ko ma ko e ko mo ka pe me ko no mi fa ka sa ma ko a fo ko ai fa ko lo mu ya ma ko si si ya le fa ka na o le ku na sa wa ko se fu mo ban ma singa ka ma ko ko ai o so lo la la o le si o ma singa ma lo si lo la la fu lo mo ko ngo fu de fu mo ban ma le o mo ma singa yo na fa i ma lo mi pa no ko fu lo ya o se kana nga e fa fi ngai ko wa le singa me sa ke le no fa ngai ba ia e na ko fa i ko o le o kwa le ko le fa ka sa ma ko wa ka mi ko ai ala ma ko le ko le fa ko sa o ma me mo na ko ko wa fa ba wa ya le na ka wi vi ya le ko ko mo ba ya la ki sa ko fa fa ke le ko le ye me mo ya ai mang lo la mang fo la o ya o le ko lo ma ko si mo ba be ko le o la ko me fu ulanga na le o le ko le fa ma so lo mo me mo mo ai ka ma fo e lo le ulanga le se nga le o la ko e le ko aku sa o me le sira e ke fiu ka kani ko ma te le lo ko la pe me e fu ai pa ko lo ai fo dei ma mo me ni ko e nga mi e ko fa man ale se fa man e fa ya mo pe ma si o wa ko la ko ya mo wa ya o le la awa mo ka wa ko ki le ko fa ko ngai o nga kai pe la awa sa fa ngai ki ko ki so o la ko le wa o fa pe de ke ko sia ma ngi pa le pa mo fa nga fa ko lo mo mo le o la o mai ko da lo mo fa o le lau si le mo se lau ai se ma lau le mo ya lau ko a ko ko mai o le ba be mo ko o le ulanga le ko pe mo fi ka ko fa so lo na so lo lo ko a le fa no ka yo fa ki mo ko si mo ko o ko ko a ka mo pe le ko ele fu le ele te li mo fu wa a ka mo pe le ko ko sa na fa ma le ba ko ai pe o we ele fu ele mo wa tu na mo la ko yi o ka mo fa ma ko le ko ma ko pa ma na la ko ma ko ana ma ko ai mo ba ti mo
Mora koko ai fua. E fua mai a konga ke kau kua ila rā. Sa wai leo whangasoro. O whawhikau lia ma sengi. O me mohua. Io me io. O le ubi o koko. O le si mea. E ke wakai e kuki tere o whakare o sa. Ai umai. O le kiki o koko i kau. A whako whaka. Ai malosi makana. O le kere o flowers o koko. E koko uru umai la. Ua koko uru ai la. Maku ai leo ngā. Ngā hoi ngā. Le kiki koko ka. Uno. O isi whawhikau. A o ngā timu la. Ngai fiu le kipi no me leo limu. Limu la la. E kasi ngā awenga le mga whao le a kōwhea ngai. O le te unga o le kipi e sianga o le limu. A le si foi mei kala ko menga. La e vai le a te le koko unga. O le kai mea piku sinunga te le koko. O le kai mea leo o marosi tinua. O marosi wila. O mokwa kalpungwa a e mongila. O le mokwa te leo koko. Ai ni sensitive lea koi e pa o koko Samoa. I lea koi le wila. Mafuanga nga kusa menga loki mai kawai mafuanga tele ya koko tela sawo ke mai lo rile lo kusa ma koko umi fama ya haimang ko so sila au afu ya fu amli ye fu de pia ko ka u ko ko kama e fa pena fo da ko ole dela ya na ngai ele ko 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 la e ma u de la ngau ye de a fo madili la yang familiar bangan le so ba ko ni me ma fa mai me si dia pu ta fe me o ko ka ko ka ko vai la a ta si da e ba ke fi mo fa ka ni vai la si dia ro mo ko fo tio ole a wala le ole o mo ko nga mi ko ko le o fa ta si da sa au fa pe fo ai le koko e ya fa ina mo ko ai le o ke lo fa ya ku e piko sili mo le fa asi koko man ko a ko si sila lo fo o mo ba ke le a ko mo le e si ko na ko pe le mo wa o pe mo fo an fa sa o ko mo le la ko ya mo we ko o ko ai fa ka ole whangasau runga nā re o ko. O ngā runga whi kāro ko. Mō mua, o whamā. E se whain kāro whamā ngā ko. Wai, ane le lei lau i konso. Mua e sawhai i kupe o tau wai lau. Sawhai roro nā wai lau i ko. A kau wai lau i wai kasi ang parang usually ito ay kayo kung for range of many wakong pa. Ya, ako mang fama. Polisingan mo ng fiskal. Porque ngano may fekso o iso. Ang nilio le ako kaku. Ya ko ang fa ikaku. Akele kaku ko. Lagi di ko. Ai ala ki ale ka da ki la la yo ke fo Decime, de un poco, como fue falado, de como wama ko fisau wa solo ngara la ko ai de kang la fa ma de isi la la ale fisau mangkola angin maka ole la la de ku kui e la fala la ngai yo lo lang dulu e ko rumah e ko i tawaran ka mo ti dia le ko pa man de ko di la la pa de ngai ko inga ia sao sabili ko ko ole si foi ma ko anga le no ma mi ne ma e foi mo fi no ko mo ko ti le ka wa i no ko fe o i ko nga nga ia ko ti no ma ko foi mo fi e ta fa fi ka ti dia nga ke le me ko nga
E o langa, laura o ngako. Ili ko sa ukaplang. Lua kami ki sa ukaplang. Kami bobao. Wan mi mongia, mon fakwa. Esen banga yung mon fakwa nga numa. Fia mo ko, fia ko fakwa. Ay na ko ay pao. Mga yung soy na lolo pa, marag ko kung may yoy pa, parang wala malufil pa. Ay ang mama. Hindi yan, mga yung wa mama, telepon me, wa yun. Gusto yung ko. Ang makuangan nga, di yan, nga fa-abay, wa yung kako, pangaka. Kung upuan pa may, kung isip kayo niya, ikimotivan, isa to. Pwede yung sinubungal ko, kung sisip, hindi o may umay ang makaduro. So, long ako dahil ako, umak. Yung papalay ko doon, sisip. Kung saan niyala ako, umelkam. Paano mo sa ako ko, ilong mo, fuwa ko diyo ko. Ay asya hindi nga rin Papengapan mo yung merfa. Afay kaya no fanga kwa ay lima senga no fanga. Kaya ko ay ko. Alga nga kan masinga no fanga. Ko kwa saw ko kwa. Papengapan da merfa. Kaya ni ko sa pia. Na tawal ko por pela pa. Tangan ni dia saw kaya ko fanga. Kaya ko fanga. Almeno che fotografia di sempre ma guarda ora fiano di mio fatto ora che kan ma ora per papà alle lelo con ako che occupe so ora mo yang wala ni mo wai leo ke ko fai yung ko so mo ko ang ayo ko o wala ni mo wai kami o kele le fa ka o ko lesi o kele fo ma le wa ko ma il va kami ia fa ka si mo si awala a fa ko ye mo si wa ye si ka nga la mga auto ko yung na ko le ye pagkadila ko ko ala ko me fa Bawan ng kao, imong malila ko. Kunang ako mga ali, nga sulong mo ako. Ako ka kwelo ko bye-bye. Imong malila ko ako. Wala si may kahawon ko ako. Wala laaw yung mo ko. Ako kukuha nyo lang. Lope fasoy epe, arayo ko lahat ko. Koko eaw ko, kukulang mo, ola ko. Kaya lang makulang ka. Kok walang mau ko respeto siya walang pag tayo malyaso yun kung kuha dia pero hindi nga toksi kaya hindi ko na toksi kung sabi ko nga wan memong yang ay sapil pwede lao ora feel lao ay why me fun lao ilifan sapil na ko pwede siya fikaw mo di mo mea Oleh elelei le mulala, e mafanga tipi wa umale, ale limo mer, e alu kapara, ai sisila dia pe kupul kohon, a fai pe kokole, ai kois, ko pe polisi la aula so, e fasolo a umalelo ngako kompe, alu como fiti ai fai, ai la kolo umau, susumuro, ngale afia konfiti. Si umpoy si beda pilihan o mengan kamu ka ko makara di wa isilia ko ikilio wa fo le soma mawa o ngati mo lo fa sanga i lo fa ko lo fa mo ikana le mai susu mo mo fa wa kile susu ngai o ma lai ko fa mo ako va o susu ngai ko aku mai ngakala sini oleh mo barang yun ada orang pokok sila po siya po masama bilang nga kini kayo ifama kini ako sa papa may value research kaya awa mo ito lo po niya pagkamame if ifakaw ko siya mo
ang vapeo ke sau vapeo de research le mo fai pena o i fata wa Samoa ale mai para ni fai a research o ungi ka kongi si kami Saka ko polongan fai mai. A fapala ko kama fitu po. Como fitu po. Papala ida po. Armena de oi. Posu. Kalau ini dia apa sama dengan kita. Amai di po. Mele ko de po sini kilo po. Boleh pa fai suka na dia ngai de sama sini. Ale mo fai ngai taste. Boleh ko yo quality, awol taste. Bela ko me fako fapala ko yung fanay ma me sino le ni le fioma ya tan ro yung lo de wa pa ma ele ko si ko wa ore si me pi ko si min ka wo e se fo ile o fa ko le fo le lu ka wo me de le ko ko e ave ile o fo si para wa mo fo ngi ma fo o ya de ai mafafo como po or ka mo po or fa para mo po o se nga duenga e se funka a umala mo fa fa fu a fu fa la me fico po e fa lai e fas de lei e a foi de lei da ele o ka o me le fo su para que ni fu ai fo la fico po le fa para wahanu umar suor ko boleh isi nomaf ko yang ko fa lai ile afo le fas yo wa ki dei ko nga pa pi nga ki me ke mo ko ni o mo pa ko nga ba nga le fo le so pa me na nga le o ma ma wa le ki fa nga si dit fa lo ko sa mo ele le fa lo ko sa mo ke ni ke le ma ke ki fa Mai ikut, ya, orang mungkin, orang kata dia fair, orang kau kita tak kau pagi, tidak mungkin lo ya lo fakok, ye lo komal, wah dia fakir kasih kau sama dia lo pulau sesi, aku masih kami di Makipa, ayah aku masih sesi, kiri lo wakil aku. Kalau dia woi lepo komang kami ni wah wanang ni lepo faya fakau lepo fakau lepo komang awak musyoki tu lepo fakau kami nangan komang fisaya isuru bangan dia fakau lepo koko lewat suing bin ya lah fomong kami mah fakau bin sikau kamu fi bahaku dia ko fa dai ke video wa de mga ko au ke de mga ko ya ko wa fa ka yo me na nga se ko ta ko wo fa ko ko wa mang ko fa ko se ba ai mo ko ka ko mu asu so se ai na dia fi lo ko mo ko fa no le ma ki ko wa so ya fe ele se ka ale na ama se fa wa aku lihat mui ko wai se su na le mui ale na fo ko mo ko le pai ata ko ko mo mo ko se fia de se ko pe pa ko no o me na le ko ko ni o la na le ko o le sia na ka fa fi ka u ale le ke ko o mo ko fo ko ai ale le lo ki mo ko ile fo mai vai na le fo ko lo fo ya fonki mai fonki ya ai ke wo o stress level fo lo o ko fe ya fonki ko le mo ngalo stress no me o jinga na ko o fa ko o ele ke ko angala ki ko ya fa ki ngai na ko ai fa fo ke mai o ke kadia fa ko na fonki wa Samoa alo lau ni sepa ni ai fa me fa mai mo ko kan awala lai kama ta ko ma ko fa fa ngo fi fa ngo ko ko mi memo fa pa na nga sa sa wi ka ko aku
kingkang. Ele ia se fai no mami. Pemini ia pega, o le fo su ia ko. Wa si nunga pula, o fai de kimpus. O fa de ko kimpus ia ko ia ko. Ia o fa pa la de. Wa fa mai ia le aka ko ia so ia de ni lu. Ngal fa pa la. Fu. Ia ko ka ko sta ia o pulang ko ni ba kan. Uma, ia. O le si pulang tong ta ko mengambil kami. Ta ko mengambil mesin. Dia mesin kecil. Mesin fakta buat. Yang mesin yang buat le si ngal yang kecil dia omong fakta oleh buat. Dia on mesin ko Tapi dia peku je. Aku kong abi. Sekali. FM kana. Ele espengo. Fengo fonga na foi Koko Samoa. Na o popule. Me ta ye pengo sa tenen ko mai. O la le pengo ko mi. A pe mi ko le pengo. O le ko fa na suma ya ko. Il me la ye o le ko vai. Seu ye mulorki. Ya ma fon le pengo. On mesin. Ai afa marka ya. Mama wala pengo. Wala. Afai ko ko ini. Eko. Buat kesian pengo. Ai afai ko ko ave mai si ba ngade ngam. Yo mo viti le. Lai se me pengo sin ka wo. Yo ko sin. Ole koko piko sini mongongi fai ko. Le faka. Marka o koko isum. Ole leo koko isum. Ngana ayen isum ko dalo ko kai mai. Ole fresh. Nang fufu ai kasi dua la faka ko. Ole ko mongongi. Ai afapa. Ele mongongi je pe mongongi koko isum. Ole dola wan melang ha ka mai si ko pa ko ko. Kene koko isum. Ole ko si isum. Kami PSA, Koko boleh yang di loko, yang ngangau sini, boleh ayu dah, orang boleh kaya. Ya orang Koko semua sen mengum, kamu dia faham dia mengum Koko. Kenapa sangat solong ayah oleh kami musik yang tahu, oleh wind control, pruning dia leh, ya. Se luar. Oleh processing of Koko, mereka itu mengambil. Fengo kaya for processing of Koko. Jadi fengo fit. Why fengo dia Koko from mai. Fengo le volta. Kan. Ya papa, fufu, fala. Ya awak mai dola i kami dia oleh asal ni oleh mati. Ya, jadi pun nak papa. Oleh kele o kako ngakani o yeo famea Koko mati. Wa mo ke ko kami ta tele kula ta vale oso mati Koko mati. Koko mati. Mo fa ka kai. So on wan ko io ka kai fe Koko mati. On ma ngai on mo a le bu yo ko. On be ele le ya processing ko a le no fa. Ia mangku o kako ia kena kanai fa kau ia. Alfa le kako malor kako ngomong malku. Ada kena tulis kan. Ia ki ko ba kule fa kau. Wali melang ngaya le kafifia tengah kau ko me yo pi. Wa yo aku mama. Ele ia ofen. Fayon mama. Wa me omongi ngal be cost. Wali storage. Yo ia man mama ko. Nhưng mà cao đây nó có mama. Oleh pasti kau ni dia kuku dia memang Koko. Oleh kau bah. Pendian dia Covid apa. Jadi almost full Koko moksa mai di family. Ai 5 sila ko dia mo sila. Ini mana fo. Maka dia ni kain mana. Ya enggak habis dari yang sisinya. Nah, usaha Afrika dengan lupa kefirman ini oleh awalan yang lebih baik. Solong apa malang? Malang apa? Awal dua orang
ongo apa. Pa umi fa pe. Nga koko. Uye. Pili kongo fi konga lu so kongi ile de ana. Au excess package si. Lo le na. Lengo fi pa mi si ko ile dia pa ko ma ka ko ka kai. Phải người mà phải yên phật để lên đại hiện phật có hùng mà còn là mình còn có món ăn còn là mình phải cái đấy cũng phải mình cũng phải tôi còn một phi còn mình là còn lúc mà nó để lên phật bẹt là ngay còn là mình phải mà năng số vậy đi rồi năng có mà năng lúc phiêu rồi nó cái cái vậy nó không phật phi tao đi ô cũng sao mấy ngày các phiền ấy refresh một cái cuộc sống phải vậy cả gì cái gì ya kurang mengal fanga soloma ai foi sisi ora que não sisi ya ala fam kana ele os fam kana ngai mai su su enga pun ora wa fam kana ngai fa ba vai mai ele fai ma ba fa pa mio bimbang ku kuai man ma fo ang wa lai ma mong ku la mai fa pa man de ini ba kan ya mong wi ka ko fo Ya, bapak jadi supaya jalan selalu oleh matu jalan yang oleh tua ma pak guru sufu pak awal piala undang lagi aku nyai awal ni mau buat mui aku oleh si tato mui mau oleh so ya oleh ya alo ni kita sifuri itu apa tu aku ya kalau fu yo na tu tato tu ya ni sifuri ya mau ya pada waktu itu sungai alo ya jadi mai ya mau mau dicaya percaya Ya, si tôi mai asi pasipati boleh cakale ya macam ya kasi tôi yo macam atina ini Koko ya jadi ngai ke fa ngomong pe fa ngomong coi ina ke fa ya wala wale atina ini Koko ya masalo yo leo ngomong pa la ko ta ya wa ya fi mai pa ia askasi pa pe ta to pa ta si nei tu la das yo te la wele te misfam talama au loa ia la mana forsia tu mai monitor ya tu langa mo luitau ya mese pun ngalwe ingal Koko ya o ri ko la ta la fa o mo fa mai jalo ya ma presentation ya te paulania ya i amba toi foi tu langa sapa pena i fa so tama ya ele fa mo fi ele tu langa le fai mo fia no le na tina sabe le que po malai ya le fu tangata fatawa ya tunga mai ya inga mo manuia tu langa le tina Koko ya mo setala ku lo la ya ma to nei da ma tu langa lo ye nei ma to ai lo ngal lu pe Koko ya ma to le ma tu langa lo fa ma to ai ua pulau foi tama sapa peo na mtaina ya da tinai ya ua sa mtali la to yo isa mtaina manuia mai si mato ai ngor fa vai de manuia mato ai ma por fa to ai mai se la balla o Koko mo fubi ale ngor ina to ina por Koko malala to wale tan tulunga sa ya mato la iti mato lo la mai fu ya o fa manuina ya disi por to te la ingai ya onga ya meseputu langa bisisi ma langa fo ya i tulanga falmalo ya ai allo se ada la to bai mala to sisi tawa fa wa pe le tulanga le malo ina Koko ya no la tala i wa to bai fo ya to la ma o to bai te no manuia ya tina o te bai mo te misa apea na fa le to noi ile around the 80s 90s Samoa
ua whatutuana i tō tele. Tia I fo tino ngai I tulanga koko peo sa lofo I mutalo. I o nei mare state teus. I nā sa ave mai ei whamoemoe le na tina e koko. O nā tōu e tino tōi. Te le whakotonga rea I le maloina koko. Ia male una ino tamata war koko. Ia wa analoe. Ia batua. Ia whare tonu wale ulanga fo ia I tatua tina e koko. Ua tia I tele o tunga koko. Tua tamata koko. Ia wa papeona au tino fo ia nisi matina e fo I manuia. Ia nisi lava tuurisi maisi fo I fo whaere le leanga. Ia ele alo se la matoa inga. Papea lava na whawau pea. O le maua le sai maua. Ia vai toa le ia nis. Yo e matui tu malo. O patutuna I te tena tāna matui tu malo. O le kokoa. Le tu malo le li tu asau. Numero tasi a koko. Ma lewa sa nue pena I na isi. Ia sa nahulu tau. Ia tai se lau. Ia da au. Ia tai lalo mai fo. Ia nasa papea maintain. Ia tulanga I tonga kele. Ia sa ima tonga ko. Ia sa papea na whao pea. Ele whai o pea. Mātou nei mātou ngā tulanga ia ua pewa. Toe fo ia tua. Ia o ngō fo I sa o whakoa o ngā whamanuia fo ia o ngā o mai. Ai ngā runga mālo. Ia o temina. Ia toe tako mai toe ngā luel koko. Le toe oi toe whatoa. Ia peo toe fo mai. Toe fo I tuono o langa. Toe fo I tuono o langa. Ia petea, mo tala tu pai. Sa whai o tā. Ia wa, le ane nera ma ue ei maaru lo wafu lo tinga ina. Ai le mo maisi. Temi nā runga le whaku. Muna whakorona I koko. Mua mau fo ia tanga loa. Na kuna tanga loa. Sa whapeo na nau tai mai fo I tūlanga le koko. Ia kua temi nā. Ia ua le ai asisi toi. Le ese mana I mo le koko nā temi. Ia. Ano loi stama ia wa mata le toe fo I mai le fasparats sau mar covid ia ole foi tia le ko tato ko I masenda ave o mata to tamata e foi moso ia ko ina na toe fo famu mai le tu langa le atina le ko Samoa ko malu Wal mawa to tele pe katiara tuyo ave ta kusa koko kenyo covid wale ingi iba dele ko misio ia oka male au fai famba ala ave kusa koko ia ele ko mai koko isi kai go se lau ko se lau pa se lau koko ia kai ia la ko le ia temina ia fe la koko ia masinga koko Samoa le malu ia ko ta sa fa tu langa le masa kalau saya ni mau mai eu fui da tulanga le separat ya mau foi de assim foi o isso estava perma tomar le fatasi a tipo isso ali mo ya mau le tulanga foi market o ile separat ile America sinusila ya eu na o mau que tinha missão matou tu malo eu não vou perna fora to pouco eu ile uso le eu lá vale Pace no ino lea mana onga mai fo I de market. Ya onga tala mai market. Tala mai market. Ya pani, Australia. Ya. Yo foi sai na ba mata tala mai. Ai paulo ko. Yo lava tato body. Ai sea. Ya. Yo lava tato ko lo fa per no jo. Ya. Fa per no ngal fo mai fa to. Ya. Yo le ala na yo tula I fo ni tula. Malas awat dat ongal lui awal film on sa ya mau pia le to vai ya na sa lo fu multa to tele asa pa pe fa tau sama asa le multa lo tau sama fu merko lo tau sama sa fa pe le kalaf multa to no na sai la ba na tali merko ko wa fa school ba le lo tau sama tali merko kalaf ale wa Tali nata to koko le family por fat koko foi. No ata usando tali ba. Por ma wa to tele foi al koko ya a me to to usando lo tali ba. A o ba tali mala au tele. Ya pa wale
i tau ro iai, i tau se ia le teo mini wha. O le tūlanga lea i whanā tūra. Nei porporenga lea. I wasipulu ia ofa mbaliria. Nā toe whareanga ina tō tele o ngā koko fo ia nisi. Nā wāti leo nā katana lea toi fo ia ma ngalo ina lea tina. Aore tala mai, ia loa matau toi fo i mai ama mia. Sa o i mau o tō ina. Le koko. Ia, yang sa o muntal. Ia, yang sa sanga, au tupulanga. Ia le ra'a. Le koko nei, tō mo la whanau. O la whanau. E umania, ale leile mama le te ua. Mama ia le tonga koko, to e leile te ua. E tali nga le koko i mana unga oe, do ai. Ia mea unga lo whingalo ia. Ia tala tō ina e so la ia. Ta ua e so e ira. Mai palangi tawa. Ia lai tani nga lo wau. Ia, lo le lui tau o tuna le tula e le whaumisoi tala. O lui tau umama e wofo ia sawhena i e whiangai tātou. E lo umu whasoa tua te mai a tanu. Ai se whamarisi au. Ia, me se lawa i mātua o ngā tupulanga. Me se wai o ngā tupulanga e dalu. Ia, e ngāri koe, ine mo tene ia ngā manuia ne me tene. E wa mānei a lesi ui tau ale o ian. Ia, o le o tene o tātou au maralos. Na e sa e utubai. Ia, lo mo whakoi anua whakai tene. Ia o tene no mai tamana. Ia na te mofo a whatatangi te me te ose o baleri. Ia lai mo te me fōi mai. Ia whapea o te o ngā tui. Te o te kampai ma. Ngā rego se leni fōi me marata. Ia tini te whanri ia tina. Ia tu lai mai stulanga. Ia sini atu. I lore mea o ia te mene. Ia o se whakatai tene. O te ofonti. Ia mo le anoa fōi ia o tu mai. Ia wā koe se pamarisi au se maskala koe tu atu. Ia wā tātou au ngore o koko. Ia tina koko. Ia mole atina e mamanuia o tātou tangata. Ia me se koe tātou tunu. Ia whaftai te lawa, whaftai mimare wheo. Ia wā ia tūlanga o sponsor ino o lefa mai moe. Ia awal lea pone sa unua konti. Tala mai ma mo tātou e o tala na o tō. Ia tini tala mai tupe e wheo. Ia matua mai nei me whātoa ma fo ia ia me se mui nei wharaputo. Ro whakeo na tātou ngā koe whātase. Tātou imarima whātase. Ia, whakeo na tini o na sile rosmani mea mo e tātou. Ia whaktai tene, e manuia lawa ia. Tātou wharaputo manuia fo ia ko whanga neas. Whaktai tene. Ia. Ia, moli whaktai tele toi mai se patwa tele nā mō tātou mō nau, a tū o reso. Ia, te whae a mō a kukui i te reina i alo, a tū ala hoi le sauranga ko. Tasi hoi o te tani longa o le tātou o tūru, ia po se tū āku e whaasino i te reina i alo, ia sa rea whai mō prāre mia, ia e whio mai a wāi korone. Ia, orona ia le fui tau, oro o papia loro whaororo, ia o tāpare awhire ina lo umo koko. Tēnā o tāpare awhire ina lo umo koko. Ia e whakatai mo le whamarisi au, i wā kionga. Ia wā mohi pa ia mani mano o tātou whaivato anga koko. Ia male tātou o whaipisisi koko. Ia a leo o tātou o nsalo o pena whana ai e le tātou numa. O le a whainu tātou ma tai au. Ia ma tātou siasi solo a le tātou displays o whafu. O iai ia nai vai na vai sinisi o vai o rato o rua foi los ko ia va pe foi tato o kisa pasai nisi ia o nai tisi foi pa pe nisi ia sinia ia elenga tana ia o tato mo mau pe no sa sa no nei o mau la vanoa ia e so tani iai ia ma fa pe pe fa tamo fia ia Koko mo sifia ia ole tupaya mo talo mali trena ya ano sa man maro tamini ia si tawang o fatukok sa fapia na ile si tawang sa fai to telia tunu ole rangi sa awai ia bijayane ia naman maro ai ia tato fai patu ama koko ia
ia le terenga ia alu sa ia maurina le whaeronga mōhua ia ai tūrua i le sui mai Papua ia ai tūtolu i ia tātou tama lea ia tango o nga o le tō langa i whailanga whatu Koko ua pa ua i nālu le tūlanga ia o whailonga me unga ia rasawa mla ua e reise mea sai resi sa iai o le matu langarango ia o le langarango o le support ia le mlanga atua a si vaenga lea sa awhia i Australia salo e tanga o tau sanei ia ai o le a mai le tātou marutaya ia msau ia o ni mea tau Koko a ia mawhai le tātou wasisinga o ile le ika ko exception ia le whalu melula ia le teme tue wala au tuai ia nisi fo i o tātou tauanga ia nisi tātou titis pe o tauanga tau loto ia matulaga o whapena tātou tere tātou i pūkalame a whai a o le teme o tau mono mea ni whai tātou launga tō ia wha umai fo i tātou waso o nai alofa atu i tuturia fo i le maafia o tō pa ia no tō mat ia ai no tere ni tai au tu fa mai lo tatu mata mo le tatu fa na ban la lo na